Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kak, ini pengakin ya kak? Ini pengakin apa le? Hari ya kak, tol putol ya kak? Tol putol. Iya. Oh, tol putol aku Iya. Oh, ya marah-marah lah sama Iya. saya. Tengah. Kaki atas. Temu berapa kak? Temu 5 kilo le, ya. Pesian 15.000 pesena. Oh iya kak. 15.000. Iya kerangkong kak ya? Ya daripada Ibu dah kak? ya mun pada boleh ke pada nak. Oh iya iya kak, iya. Ya. Ya. Alhamdulillah. Berdesek kakak hari ya. Duki nyari ya tol putol boleh. Pola mi paringin nomor cek. Kenapa kak? Oh, sepeda lek mati ada bensin lah. Ada bensin ah? Iya. Nih kak, ya ada nih. Beda bensin nih kayak ada nih kak. Oh. Masalah lang ko tangi bapesele. Walan ko kilo kapuro, telepon kepalangan. Kele masuk ke masake. Tating ko rapay kelopain. Tangi cek bensin, ya tangi bedompet apa. Ini kak obeng kak, langkuy, timin. Angku antale ikhlas ya. Engki tak napa. Corak nih kak sampean lebih butuh. Langkuy tak napa. Oh, yang muda iya lek terus kelangkong si benyale ya. Mater Allah saya malas lebih benyale. Engki. Tina ko kapuro akin ka ada. Pulan akhir dia pakai masake. Oh engki kak. Selamat kak ki. Isyadan tengah Ile kelangkong lah. Kelangkong. Ki. Buk, tarat kong buk, ngampong tojuk buk ya. Oh, yelah, lah tajuk le. Tak langkong le, min coba goreng. Oh, ki, ni kakak. Langkong lagi. Ki. Dari kai mah sampai Tahu nih le. Yang dari seharian. Dari seharian sak rusak kasah tol putol bekas untuk biaya hidup hari ini le. lah habis ki. Ala ko doni kan ka sampai. Kila lumayan habis le. Kila tak nemu lako boleh le. Se kakana benare kila tak mangki. Kila ngak nikah lako na. Kalau tak nemu boleh. Ki. Beda si halal le. Sepenting halal teh ki. Ki. Ki saya.
Berapa tang di Puk? Apaan le majeri ya? Iya rocek pas iya rete. Oh, bulai-bulai. Ya Puk ya, kelangkong Puk ya. Iya, pada le. Nih kakak, kula ketuan obeng, nih kak terima aki. Abu, obang na apa le? Enten nih kak kula kayaknya niat asa degda kesampian. Dan boleh nih kak sebagai bentuk rasa syukur kula, beri putra kaula lahir mat selamat. Tadi kula kayaknya sedekah kesampian nih kak, terima aki. Oh, sani kain kile. Aki. Oh, mantar pare lancang umur le, puternah berselamat. Amin. Dunia akhirat ki. Amin, amin, amin. Sekarang kong le, sekarang kong. Debat. Tinggal kula ki tak ada ki mangka ada kula. Oh, kile. Terus sekarang kong le ki. Ki. Ay Puk ya, kelangkong Puk. Pada le. Alhamdulillah. Paring rezeki selebih raja enwi pangeran. Alhamdulillah ya Allah. Kalangkong. Langkong mas. Mas. Mun rezeki na apa? Dah berde apa orang sepelak. Reng di mati ya saya beri pasai kangko. Menteri lancang umur orang. Ini aku pasal banyak ni. Ni jauh di mak. Aduh, mana orang terima nangicok. Berdereng pelak gelak deh. Orang beri kangko. Pelak-pelak dek remah. Ita orang je lah. Pokoknya kaya beri kangko. Gelak cek pelak orang tu. Dek remah cerita ni sudah ada iya. Cerita ada iya. Temu 5 kilo le ya, pesian 15.000 kesana. Oh iya kak. 15.000. Iya kak kak ya. Ibu dah kak. Kenapa kak? Oh sepeda le mati ada bensin lah. Masalah nang ko tangi bapes le. Walan ko kilo kapuru, telepon kepalangan. Ini kak obang kak. Langkuy, timin. Oh yang muda iya le terus kelangkong si banyak le ya. Mater Allah saya malas lebih banyak le. Nih kakak, kula ketuan obeng, nih kak terima aki. Abu, obang na apa le? Enten nih kak kula kayaknya niat asa degda kesampian. Alhamdulillah. Paring rezeki selebih raja enwi pangeran. Alhamdulillah ya Allah. Oh, tidak iya cerita nah. Berarti mono yang sedekah ya. Balesna oleh jumrah aja enti balesna dia. Iya kor ikhlas atenna. Gila kah? Oke dah saya. Temah. Ki rek sarena. Oh, iya. Oh, yang munda iya pesen oleh nemu gelak ruah sedekah akina. Pola ame oleh balesan sejumlah aja boleh ruah. Pola berdering lebar rumah hari nah. Sedekah kok marin nanti. Ria re. Berdering tontonan. Ari positif ada bensin ria. Pop. Ara apa le? Mogo kak, mate, dek bensin negara.
Kena diserontok orang juga pakai temu mak. Wes. Kakek ada bensin kan? Iya. Ya rek beli bensin deh. Oh kuah nih kak. Iya. Punya ke dulu je kak. Lah tak apa. Niat sedekah kok Ria. Wow. Lah lagi beli bensin. Langkong kak ya. Iya. Kok bisa kak ya. Iya. Pelpo orang ke kerare. Oh, pola hari berlesen kok sak sedekah gelak ro dia pola. Iya. Tekku. Leh, mak ning 2,000. Cang kok gelak sak sedekah 1,000. Ya munda iya. Tak sedekah na boleh boy. Kas tak gelak sedekah akin bingkok bisa 1,000 ro. Aduh. Apa di boleh? Tai ya. Lu tahu no. Apa? Nanti bingkok ni tengah kisah ceritain gelak ruah. Tak sedekah. Itu kok lah sedekah ti gelak engkau. Pas bedereng lebot gelak. Mengkekeram vlog. Itu cambu bingkok. Kan lebih lesen ruah. Mangko lah cungra. Jadi bingkok boleh sina bulan kok sedekah 1,000. Kita kupas 2,000 rupiah. Bisa kakek ngarep pean. Sedekah ka orang ria, ikhlas karena lillahi ta'ala. Tahu saya ngarep bila ben berempah belisna. Pangeran dia lebih tahu sebagus mungku kakek benengko. Ben pangeran dia lebih tahu cara males dek lemah. Sampin iklasan. Oh, teti mau dengan sedekah ya kuncinya berdenang ikhlas dia. Iya. Ini yang akan baik deh. Kok mana nasi lagi bro? Mana 2? Oh ya ketepan kok lapar je ya. Cek lapar kok. Akan bayi, yang lapar. Kita iya deh. Bismillah. Mana tu? Kenapa kau tak melayang? Betul. Aku. Apa? Aku. Betul.